Goeiedag kykers, dankie dat u weer saam met ons inskakel hier om saam te kyk, saam te gesels, saam te dink oor ons program Godsdienst en die Koerante, wat uitsaai uit die Kaap uit op die TV-stasie Homebase TV. Jy kan dit kry deur middel van 'n decodeerder of deur middel van stroming. Jy tik dit in op die rekenaar of selfoon homebasetv.org, dan sal hy opkom 24 ure 'n dag wat u daarna kan kyk. Nou vandag het ons weer eens hierso. Welkom, bly Regard, bly jy hierso? Ja, nee, is lekker om hierso te wees. Ja, Ons bly om is veilig hierso. Hoe gaan dit met ons been? Man, stadig soos met 'n kribbele, nee stadig, goed, Is dit? goed en jy weet dit neem maar bietjie Op tyd. en daar. af, op en af. Ek kry net bietjie in die nag kry ek hierdie restless leg syndroom soos hulle sê en Ai. probeer daai ding nog onder beheer kry, maar nou ja, Ons hoop maar dit kom reg om. dit sal moet, Ja. ja. Waar begin ons vandag? Jong, ons begin vandag waar ons laas keer opgehou het. Ons het ons gesê, ons praat nog steeds en kyk na hierdie gebeurtenis daar by die Grote Kerk, wat daar als gebeur het. En daar was van die hooforganiseerders was Gift of the Givers. Hulle het marshals gehad, almal met hulle uniform, wat almal wat inkom daar so opgecheck het en gekyk het en gehelp het, en brochures uitgehandig het, hoe jy kan Deel jy weet, word. hulle ondersteun en deel word van hulle en anti-Joods word, alles is so 'n groot rol daar gespeel daar. Ja. Nou het hier so 'n berig aan Marula Media verskyn oor Gift of the Givers, oor wat hulle is en wat hulle nie is nie. En die opskrif hierso is Gift of the Givers is nie wie hulle wil voorgee nie. En dit is geskryf deur Barend Wesselo. En hy sê so, Gift of the Givers is 'n naam wat byna elke Suid-Afrikaanse burger ken. Baie mense dink dadelik aan groot vragmotors vol kos, hulpverlening tydens brande en vloede, en dokters wat in rampgebiede instorm om lewens te red. Dit klink als wonderlik, en baie van die werk is regtig goed. Maar dit is net een deel van die storie. Daar is ook 'n ander kant. 'n kant wat nie op televisie wys nie en wat baie mense doelbewus ignoreer. Wanneer mense begin kyk na hul geskiedenis, hul leierskap, hul bande, hul ideologie en hulle invloed op die regering, begin jy besef. Gift of the Givers is nie so neutraal, onskuldig of apolities soos hulle voorgee nie. En ja, dit het ek ook al gevind al met hierdie opset daar by die Grote Kerkgebou, en toe die vliegtuie inkom daar by die Palestynë sonder paspoorte, toe was Gift of the Givers eerste dan al daardie onwettige immigrante nou te gryp en te plaas ensovoorts. Ja. Daar's iets nie kouse daar nie. Hier is deel van die storie wat meestal verswyg word, verduidelik in eenvoudige taal, maar met genoeg besonderhede dat enige volwassene sal insien. Ons moet meer vra. Wie is hulle regtig? Dis amptelik 'n humanitêre organisasie. Hulle sê hulle doel is om mense in nood te help, of dit nou na aardbewing, vloed, oorlog of droogte is. Dis natuurlik 'n goeie ding, maar soos met alle groot organisasies is daar meer aan die gang as net die foto's van mense wat komberse uitdeel. Byna niemand in Suid-Afrika praat oor die politieke en godsdienstige ideologie van die stigter, Dr. Imatas Suliman. Mense praat nie oor sy ou organisasies wat later deur internasionale regerings verbied is nie. En mense weet amper niks van die groepe met wie Gift of the Givers saamwerk of in watter netwerk hulle funksioneer nie. Wanneer jy al hierdie inligting saamsit, begin 'n baie duidelike prentjie vorm. Om daar 'n agtergrond te kry en te weet van waar en wat en hoe is baie belangrik. Sjoe. Dan sê hy so, die probleem. Dr. Suliman het in 1991 'n organisasie begin wat later as 'n Hamas-finansierder gelys is. Sjoe. Dit was die Al-Aqsa International
Foundation, SA. In 2003 die Amerikaanse regering die groep amptelik verbied, soos hierdie organisasie SA in Suid-Afrika is verbied, omdat dit geld aan Hamas gegee het. Jo. Dit is nie gerig nie. Ek tog is anders toe. Ek tog hulle het geld gekry van Hamas, maar nou is hulle geld gegee vir Hamas. Dit is nog erger. Om wat te doen? Ja. Om tunnels te bou en om wapens te vervaardig, al die bringe, né? Dit is nie 'n gerug nie. Dit is nie propaganda nie. Dit was 'n formele regeringsbesluit na 'n internasionale ondersoek. GOTG, dis nou Gift of the Givers, was vroeër deel van die Union of Good, nog 'n Hamas-netwerk. Die Union of Good was 'n sambreelgroep van islamitiese organisasies wat geld vir Hamas ingesamel het. Gift of the Givers was op die lys van bydraende instansies, contributing institutions, soos daar van hulle genoem is daar. Hierdie netwerk is in 2008 verbied. Weereens omdat dit 'n Hamas finansieringskanaal was. En dit weet baie mense nie. Die noue verbintenis van Gift of the Givers met Hamas, en ek wonder of die grote kerk amptenarij dit daar weet, of die dominees daar dit eintlik mooi weet. Hamas is 'n terroristeorganisasie wat die Gaza-strook regeer. Hulle is verantwoordelik vir selfmoordbomme, aanvalle op burgerlikes, oorlogsmisdade en georganiseerde geweld teen Israel en sy burgers. Baie westerse lande, soos Amerika, Brittanje en Europa, het Hamas amptelik op hul lys van terroriste groepe. Die eenvoudige verduideliking. As 'n organisasie deel van 'n netwerk is wat geld aan Hamas gee, dan kan die organisasie nie later maak asof hulle nooit geweet het nie. Ons praat nie hier van klein onskuldige hulporganisasies nie. Ons praat van groepe wat deel was van een van die wêreld se bekendste terroriste groepe se finansiële stelsel. Dis baie erg lang. Ja, dit is. Om te verstaan hoe Gift of the Givers vandag funksioneer, moet 'n mens weet hoe Gaza werk. Gaza word volledig beheer deur Hamas. Hulle beheer al die grensposte, paaie, noodvoertuie, ambulanse, permitte, mediese instellings, liefdadigheidsprojekte en internasionale hulp. Wanneer organisasies soos Gift of the Givers in Gaza werk, en hulle werk baie in Gaza, moet hulle noodwendig toestemming kry van Hamas. So hulle moet eers by Hamas gaan toestemming kry, voor hulle enigiets kan doen. Want Hamas beheer alles. Met Hamas-leiers vergader, hul werk aan Hamas verduidelik, hulle voorrade met Hamas koördineerdes uitdeel, deur Hamas se gebied beweeg en deur Hamas se sekuriteitsposte passeer. Dis onmoontlik om in Gaza te werk sonder een of ander vorm van samewerking met Hamas. Dit is net hoe die gebied bestuur word. Gift of the Givers weet dit goed. En tog vertel hulle aan Suid-Afrikaners dat hulle neutraal en apolities is, terwyl hulle in praktyk binne Hamas se stelsel funksioneer. Hierdie deel van die storie is waarskynlik die mees skokkende vir gewone mense. En toe land 'n vliegtuig vol Palestynë uit Gaza in Johannesburg. Dit het op alle vlakke soos 'n politieke of geheime operasie gelyk, eerder as 'n normale humanitêre vlug. Ja. En dan die interessante deel, né? Baie interessante dinge hierso van al die implikasies wat hier by die grote kerk gebeur het. Gift of the Givers het onmiddellik op die toneel verskyn en die media ingelig, druk op die regering geplaas, valse aantuigings teen Israel gemaak, beweer dat die mense slagoffers van onderdrukking is en binne 'n paar ure het die regering ingegee. Daai mense het vir my alright gelyk. Ja, die mense op die vliegtuig. Ja. Dit het nie gelyk asof hulle beseer was of ek weet nie, dit het my so gelyk nie. Dood normaal, hulle was nie daar, en hulle was ook nie onder voet nie, hulle was nie honger nie, of hulle was nie, jy weet, asof hulle in 'n konsentrasiekamp of 'n gevangenis was nie, glad nie, doodreg. Hierdie groep, 'n organisasie sonder winsbejag, sonder demokratiese mandaat, het dit reg gekry om, nommer 1, die regering van Suid-Afrika en die land se migrasiewette te ignoreer. 2.
die grensbeheermagte te oortuig, en 3, die land honderde mense laat inneem sonder behoorlike veiligheidsondersoeke en agtergrondsondersoeke. Ja, Dit kan enigiemand wees, né? wie en Kan wat letterlik is- Hamas wees wat hulle ingebring het. Ek is doodseker daar was 'n klomp Hamas-lede daar gewees, klomp Hamas-terroriste, né? Dit is ongelooflik. Daar's waarskynlik nie 'n ander organisasie sonder winsbejag in die land wat sulke magte het nie. En daarmee stem ek saam daar. Die groot vraag, hoe kry Gift of the Givers dit reg? Waarom word hulle woord so belangrik geag selfs in kwessies wat dalk staatsveiligheid bedreig? Die antwoord lê waarskynlik in hulle politieke bande, hulle internasionale netwerke en die ANC-regering se bereidheid om alles wat anti-Israel is, kritiekloos te aanvaar. Ja, en alles wat anti-Israel is, aanval net so, en daar's heel wat van die moslims in die regering wat geweldige invloed het, totaal buite hulle getalle. Dr. Suleiman het na die vlug openlik gesê Israel weier om Palestynë se paspoorte te stempel. Dit is daarom dat hulle in Suid-Afrika vasgekeer is. Dit is nog 'n voorbeeld van Israel se wreedheid, maar dit is eenvoudig onwaar. Israel stempel al vir baie jare nie die meeste buitelandse paspoort nie. Hulle gee 'n klein papiertjie met die inligting daarop. Dit is internasionale praktyk. Dit beskerm mense wat later ander lande besoek waar 'n Israel stempel gevaarlik kan wees. Suleiman het dit geweet, maar het mense openlik daaroor mislei. As iemand wat dekades lank tussen lande reis en diplomatieke kringe rondbeweeg en in die Midde-Ooste werk, kon hy nie onbewus daarvan wees nie. Ja. Ek het nou goed ons gelees daar so sê, ja, maar dis nie gestempel deur Israel nie, en dit is die probleem daar so. Nou sien jy, dit is toch nie daar so waar nie, né? Dit wys nie net op 'n fout nie, maar selfs op 'n bewuste poging om Israel in 'n slegte lig te stel. Al beteken dit dat Suid-Afrikaanse burgers mislei word. In Islam mag jy blykbaar mislei en bedrieg as dit jihad, heilige oorlog, bevorder. 'n beginsel wat bekend staan as taqiyya. Meneer Suleiman is besig met taqiyya. Daar's ook 'n gedeelte in die Koran waar dit sê dat jy is geoorloof om te mag jok as die ander persoon 'n ongelowige is. Ja. En vir hulle enigiemand wat nie glo wat hulle glo nie, is 'n ongelowige Ja, is. ja, jy kan So hulle mag tegnies gesproke volgens die Koran mag hulle maar jok. Solank dit net nie onder hulle eie mense is nie. Laat ek hierdie boek net weer eens vir kykers wys hierso, ek het al gewys voor en al. Hierdie boek is Fatal Invitation, Meeting the Challenge of Islamic Dawah. En hier beskryf dit ten volle presies wat jy nou net daaroor alles gepraat het, né? Dis geskryf deur 'n NG Dominee wat nou in Kanada is, Dominee Heiberg. Ons het hier 'n opname met hom gemaak. Jy is welkom om dit aan te vra as jy dit nog nie gesien het nie, maar dit vertel jy presies alles van Dawah, hoe Islam die wêreld besig is om dit oor te neem daar en hoe ons benadering teenoor hulle moet wees en ook hoe ons die waarheid tot hulle moet bring daar. Soos om inligting te hê oor Islam is baie belangrik. Hierdie boek is R150, jy kan dit koop reg hier so by Homebase, kry dit is baie belangrik, sodat jy weet waarvan 'n mens praat. En dis weer eens by hoekom dit my nog so skokkend was, om so groot moslim invloed te sien by die groot kerk vir alle plekke. Kan nie glo nie. Ek kon dit nie glo nie, ja. Dan gaan die ander en sê, dit laat die mens wonder wat ander onwaarhede Gift of the Givers moontlik versprei. Soos jy sê, onwaarhede is normaal, want jy is 'n kafir, jy is 'n ongelowige, dis oké. Daar is nog 'n groot rooi vlag wat selde genoem word. Dr. Suleiman het openlik gesê, ek volg nie internasionale of menslike wet nie. Ek volg Sharia wet. En Sharia wet is 'n verskriklike ding, Jari daar. Wat beteken dit? Hy plaas godsdienstwet bo Suid-Afrikaanse wet. Dit beteken hy het 'n ideologiese agenda, selfs al sê hy sy organisasie is neutraal. As die leiers van 'n groot organisasie openlik verklaar dat hy nie die grondwet as hoogste gesag beskou nie,
moet mense vra, hoe beïnvloed dit die organisasie se optrede? Hoe beïnvloed dit hulle alliansies? Hoe beïnvloed dit hulle politieke invloed op die land? Geen ernstige demokrasie kan eenvoudig wegkyk wanneer 'n invloedryke persoon met direkte toegang tot die regering se opdrag gee nie. Ja nee, dis 'n storie hoor. Dis regtig 'n storie. Want die Sharia wet is baie erg. As jy gaan kyk wat dit is. Kap jou hand af daar. Ja nee, maar dit is baie onderdrukking ook vir vrouens en baie goed. Verskriklik. Ek verstaan nie hoe ons val vir hierdie goed nie. Dis regtig erg. Uitbuitery ten ergste. Dan gaan die ander en sê, Suid-Afrika is nie 'n eiland nie. Ons is deel van 'n wêreld vol politiek, ideologie, godsdienstige radikalisme en internasionale drukgroepe. Wanneer 'n organisasie soos Gift of the Givers soveel mag, geld, invloed en politieke toegang het, moet die publiek volledige deursigtigheid verwag. Maar dit is presies wat ons nie kry nie. In plaas daarvan kry ons halwe waarhede, dramatiese verklarings, geopolitiese propaganda, vaar finansiële inligting en 'n leier met 'n duidelike ideologiese agenda. 'n Organisasie wat enorme toegang tot Gaza het, wat bande het met strukture wat later verbied is vir terrorisme, finansiering, wat openlik anti-Israel retoriek gebruik, ja, en ek het dit gehoor daar in die Grote Kerk, hoe gebruik hulle openlike anti-Israel retoriek, soos dit presies wat Gift of the Givers doen daar, wat die regering tot vinnige besluite kan druk, en wat 'n leier het wat Sharia bo die grondwet plaas, is nie 'n gewone humanitêre organisasie nie. Dit is 'n organisasie met politieke krag. En krag moet altyd met ondersoek gepaard gaan. Gift of the Givers het baie goeie werk gedoen. Niemand ontken dit nie, maar goeie dade is nie 'n skuld en ondersoek nie. Selfs die grootste liefdadigheidsorganisasies in die wêreld word gereeld geaudit, ondervra en geanalyseer. Dit is hoe demokrasie werk. Mag moet altyd aanspreeklik wees. Om kritiese vrae te vra beteken nie 'n mens keer teen hulpverlening nie. Dit beteken jy kies eerlikheid en waarheid bo propaganda en veiligheid bo populisme. Die Suid-Afrikaanse publiek verdien om te weet wie eintlik hulle invloed gebruik, wat hulle ideologie is en watter agendas agter die glimlagfoto's skuil. Barend Weselo is 'n vryskut Afrikaanse joernalis, baie goed geskryf. Ons sê baie dankie vir hom. Hy het goeie ondersoek gedoen en die ding is wat ek nou al agtergekom het is, daar's 'n spreekwoord, luiperd verander nie sy kolle nie. Ja. So hulle is nou al deur verskillende name, Ja. en hulle het nou geëindig op Gift of the Givers, en ek dink regtig waar nie dat hulle enige van hulle vooraf stories wat hulle gedoen het met Hamas en alles, dat het nou eweskielik anders is nie. Presies. So vir my is dit net wat my baie erg is. En ons het letterlik daar gepraat oom, is daai geld wat die NG Kerk gestuur het vir Gaza. Waar beland dit? Ek wonder deur wie het hulle dit gestuur? Vir wie het hulle dit vir Gift of the Givers gestuur? Nee, hulle het gestuur na ander organisaties. Maar my punt is maar net is dat hierdie is 'n baie goeie voorbeeld van dit. Want hierso is 'n organisasie, Gift of the Givers, wat mense gaan help in hakkies. En daar wys dit dat hulle het in die verlede geld gegee vir die terroristiese groepe. Wat sê van die ander organisasies wat dieselfde doen? Verstaan, so ja nee, dit is baie skrikwekkend. Hierso het ons nou 'n video oom. Ja. Wat iemand bymekaar gesit het, wat spesifiek ook op die punt wat ons nou net hier gaan gelees het van Gift of the Givers, waar dit baie mooi vir ons 'n bietjie verduidelik wat alles daaraan gaan. How Gift of the Givers is quietly Islamizing South Africa. Dit is 'n geweldige belangrike stelling daarin, hè? Sure. Exposing a Gift of the Givers
dit daarso doen. Look around you. This is South Africa, a land of breathtaking beauty and right now a heartbreak of unimaginable scale. We all feel it, don't we? That slow, sinking feeling that something is deeply, deeply wrong. We're told it's just crime, it's just corruption, it's just a failing state. But what if the rot we see is just a symptom? What if, while we're all looking at the smoke, a fire of a completely different kind is being quietly, methodically lit? We've all seen the white trucks. We've seen the banners. We've heard the name whispered with gratitude. Gift of the givers. Dr. Imtiaz Sooliman, the saint in scrubs, the man who steps in where the government has fled. But I need you to come with me on a journey today, a journey beyond the headlines and the hero worship, because what we're about to uncover is a story not of salvation, but of a slow, strategic takeover. This isn't just about charity. This is about a conquest, wrapped in a blanket, delivered with a meal, and aimed directly at the soul of South Africa. Let's start not with the man, but with the vacuum. Picture a white farming family in the Karoo, their land parched, their spirit broken. For generations they've worked this soil, but now the drought isn't just nature, it's policy. They're drowning in red tape, sidelined by a system that sees their skin color as a crime. And then the news reports show Gift of the Givers drilling boreholes, bringing life-giving water. But not to them. The trucks rumble past their gate, heading for villages, where, as local trackers have noted, a curious thing happens. Alongside the water comes the word. New mosques sprout where there were none. Communities of Zulu converts, 70% of them in some Mpumalanga projects, become the new beneficiaries, while the family who has been on that land for a century is left with dust and despair. This isn't aid, it's a land claim by stealth. It's the soft rustle of a map being redrawn, one converted soul, one irrigated field at a time. And Dr. Sooliman, he's the master cartographer, born in Durban, an orthopedic surgeon who traded his scalpel for a global mission. He founded Gift of the Givers in 1992, a response to the Bosnian genocide. It sounds noble. It looks noble. They've delivered over R1 billion in aid, saved countless lives from Haiti to Syria. He wears the Order of the Star of South Africa. He's feted by presidents and kings. But listen closely to his own words. From a 2016 interview, "We are building a legacy of service rooted in Islamic principles." Service or subversion? Because when you follow the money and the maps, a pattern emerges that will chill your blood. Look at the KZN riots in 2021. Chaos, fire, looting. And who was there? A beacon of hope, Gift of the Givers, feeding thousands. A miracle, we thought. But dig into their own 2022 transparency report. 65% of their distributions in KZN went to Chatsworth and Overport, Indian Muslim strongholds. Meanwhile, white-owned businesses lay in ashes, their pleas for help lost in the noise. Coincidence? Or a calculated decision to consolidate influence where it serves a broader, darker purpose? This purpose has a name. Sooliman calls it humanitarian jihad. He said it himself in a 2014 speech to the World Assembly for Muslim Youth in Cape Town, uniting the Ummah through humanitarian jihad. Let that term sink in. Humanitarian jihad. It's the ultimate Trojan horse. It's the smile that hides the blade. It's the food parcel that comes with a condition, the blanket that carries a scripture. I've spoken to ex-volunteers, their voices trembling, off the record, too afraid to be named. A coloured Christian from Athlone told me a story that should shake every one of us to our core. He said, "They fed my family when we had nothing. We were so grateful. But then the questions started. Why don't you pray 5 times a day? Would you like to learn more?
He looked me in the eye and said, "It starts with a meal and it ends with a mihrab. It starts with a meal and ends with a mihrab. That is the blueprint." And the tendrils of this network stretch across the globe, right into the heart of our suffering. In 2018, Gift of the Givers partnered with TIKA, the Turkish government's aid agency, to drill boreholes in Mahikeng. Sounds wonderful, until you learn that groups like the Atlantic Council have flagged TIKA for embedding imams in their aid projects across Africa, turning water into a weapon of conversion. This is President Erdogan, Neo-Ottoman dream, and Dr. Suleiman is his willing foot soldier here in South Africa. He was knighted by the King of Morocco. He boasts global Muslim Brotherhood links. This is not a lone philanthropist. This is a general in a global army, and the battlefield is South Africa. The evidence is there, in the whispers and the warnings. Their youth programs in Soweto, training thousands of teens in disaster response. A 2022 investigation found they included mandatory iftar sessions during Ramadan, subtly, insidiously shifting Christian and atheist kids towards Islamic observance. In 2020, during COVID, 1.5 million meals were distributed in the Western Cape, but eyewitnesses reported they were bundled with Quranic literature. This is not relief. This is replacement, soft, smiling, and utterly unstoppable if we keep applauding. And who pays for this quiet conquest? A 200 million rands warehouse in Cape Town funded by Saudi donors that doubles as a cultural center, a recruitment ground for a faith that is not native to this soil. Their 2024 partnership with Qatar Charity for Gaza Relief raised 150 million rands from well-meaning South Africans, while investigations whisper that the money finds its way to Hamas-linked schools in the West Bank. Sjoe, nee, die ding is, dit kan baie keer lyk asof, jy weet, jy sien al hierdie goeie dinge wat hulle doen, Ja, maar dit is skrikwekkend as jy dink, jy weet, wat is die eindelike agenda agter dit? Weet, hulle probeer mense te kry om, dit is eintlik hulle manier van evangelisasie, maar hulle forceer die mense in hierdie goed. En wat gaan jy nou kies? Jy is nou honger, so kom op, aanvaar maar die goed, want ek is honger. Ja. Sjoe. Mense is dankbaar vir wat hulle doen, maar jy moet besef wat daar agter sit, Ja, wat nee. hulle daar so doen. Ja. Jong, om nou te gaan na 'n totaal ander onderwerp, en dit gaan oor die paus. En ek moet vir jou sê, toe ek daar by die grote kerk was een van die dinge wat my die meeste geskokke daar was, om te sien 'n plakkaat van die paus Regtig? in die NG Kerk, grote kerk, NG Kerk daarso. En ek het dit regtig nie verwag nie, maar lyk my, almal vat nou hande, en almal gaan nou saam, en almal beweeg saam, onder die paus, en die paus is besig om mooi alles saam te vat daar. Nou, hier is 'n paar berichte, en elkeen se opskrif is daar, historisch, dit is 'n historisch gebeurtenis. Historic hand of unity as Charles prays with the Pope, né? Die kerk van Engeland en die pausdom het gesplit, wat is het, 600-700 jaar gelede daar rond, lang gelede, maar nou raak hulle baie vriendelik, en jy gaan sien waarheen dit gaan daar, dit lei dat die paus gaan weer die hoof word daar. Nou sê hulle, the king has become the first head of the Church of England ever to pray with the Pope in a landmark moment of Christian unity. Die eerste ooit om saam te bid. Charles and his wife Camilla received a red carpet welcome at the Vatican's Apostolic Palace before meeting US-born Pope Leo XVII for the first time. Thursday's whirlwind state visit is understood to be of deep personal significance to Charles, age 76, who has spent decades bringing together different faiths and communities. Soos die koning wil ook almal saambring, né?
At noon, the king and queen attended an ecumenical service with the Pope inside the famous Sistine Chapel. Sure. Dan gaan hy aan en sê, the visit was billed as a historic moment of unity between the two churches and a powerful symbol of reconciliation between Anglicans and Catholics. The century since the Reformation has been marked by mutual distrust between English state and the papacy. Dan gaan hy aan hierso en hy eindig af hierso op die ouend en hy sê, finally, recalling the history of the Church in the United Kingdom, there was a shared reflection on the need to continue promoting ecumenical dialogue. Almal moet saamgaan en hulle moet ook saamgaan, die twee kerke. En die koning van Engeland het mos gesê, he sees him as the leader of faiths, not of the faith, but of faith. Soos hy wil graag almal saam hê daar. Baie spesifieke woordkeuses wat hulle daar. Ja. Mens moet agslaan op die historiese betekenis daarvan. Maar dit is nog een hierso, King Charles meets Pope Leo for historic prayer. Weer eens historic prayer, weer eens historisch gebeurtenis. Die kykers moet besef, hierdie is historiese dinge wat nou plaasgevind het. En soos in die foto daar, soos die koning hang, die paus en die koning. King Charles III met yesterday with Pope Leo the 13th during a state visit to the Vatican, where he will make history as the first head of the Church of England to pray publicly with the pontiff. The King and Queen joined ecumenical service at midday in the Sistine Chapel led by Leo and the Archbishop of York, Stephen Cottrell, currently the senior cleric of the Church of England. Broadcast live by Vatican Media, it was the first time a reigning English or British monarch has prayed publicly with a pope since English King Henry VIII broke with Rome 500 years ago. Tjoh, is 'n lang tyd. Ja. In 1961, the late Queen Elizabeth II, Charles' mother, became the first British monarch to visit the Holy See since the split. The law was changed in 2013 so that marrying a Catholic would no longer disqualify someone from becoming a monarch, although they still have to be a Protestant themselves. The rapprochement is important because Anglicanism was born in reaction to the Catholic Church and therefore in opposition, said Hyacinthe d'Esteville, a French priest. This is no longer the case, despite theological differences in recent decades, he said. Unlike the Roman Catholic Church, the Church of England, the mother church of the world's 85 million strong Anglican community, ordains women and allows priests to marry. Ja. Interessant nie, hoe die dinge verander. Ja, kyk, nou hierdie kom uit Business Day. Nou dis nou 'n godsdienstige berig in 'n sakekoerant. Weereens, King Charles en Pope Leo unite in historic Vatican prayer. Dan sê daarso, en daar's 'n prent waar daarso is Britain's King Charles en Queen Camilla. Kyk hoe lyk dit daar binne, né? Verskriklik mooi kerke daar in Rome in, né? Make the first state visit to the Holy See since Pope Leo's election. The sight of King Charles praying with Pope Leo at the Vatican Sistine Chapel signaled the latest step in a historic reconciliation between the Catholic Church and the Anglican Communion 5 centuries after they split. As a monarch, Charles is a supreme governor of the Church of England. So hy is eintlik die eintlik aan beheer van die Engelse kerk daar. And a very distant descendant of King Henry VIII, who broke with Rome in 1534, primarily to divorce his first wife and marry again in the hope of producing an heir. The English Reformation separated the Church of England from the authority of the Pope in Rome and came after Pope Clement VII refused to annul Henry's marriage to Catherine Aragon. The 300-year-old ban on the heir to the throne marrying a Catholic was overturned in 2013. Charles has a long history of meeting with the leaders of different faiths and promoting interfaith dialogue. In 1994, he expressed his desire to be called Defender of Faith, rather than
defender of the faith, Sure. triggering some criticism due to his role as the head of the Church of England. Sure. Ja, soos daar was 'n groot ding. Hy wil alle gelowe wil hy saamwerk. Hy wil nie net die hoof van die Engelse kerk wees nie. Hy wil eintlik beheer hê nie, maar hy wil almal saamvat as in 'n eenigheid daar. The Church of England is one of 46 autonomous churches across some 165 countries that together form the Anglican Communion. British monarchs still have defender of the faith in the official title, which Henry VIII was given by the then Pope before he broke with Rome. Speaking to faith leaders in September 2022, shortly after his accession to the throne, Charles said he held himself bound to respect those who follow other spiritual paths, as well as those who seek to live their lives in accordance with secular ideals. Sure. Hy respekteer almal, by implikasie lyk dit, hy voel ook almal gaan in die hemel kom, in elk geval daar is so, daar is nie net een weg en een geloof na die hemel toe nie. Hierso gaan ons nou voort. Pope Leo and King Charles unite in historic Sistine Chapel prayer for creation. For creation. Die skepping is nou die groot ding wat hulle saam bind daar, nie die skepper nie, maar die skepper se skepping, the creation. The occasion marked what is likely the first public act of worship between reigning British monarch and Pope since the 13th century and was dedicated to the care of creation, echoing themes from Laudato Si, which this year marks its 10th anniversary. En ons sien dit baie duidelik met die hele agenda wat hulle het van klimaatsverandering en so voort. Dan Laudato Si kom elke keer in, nee, dit is so mooi neutraal en so goed, kyk na die skepping, kyk na die wêreld, alles pragtig korrek, maar dit begin die plek inneem van respek en eer aan die skepper. Ja nee, dit vat die plek van God eintlik. Dan plek van God en ja. Gaan dit aan, het sê so, Pope Leo led a Christian prayer in union with creation from Laudato Si, praising the Creator for all living things and imploring divine grace to protect all life and prepare for a better future. The Lord's Prayer was recited by all, led in Latin by the Pope and in English by the Archbishop. Before this service concluded with a joint blessing, the Lord bless us and keep us from all evil and bring us to everlasting life. The event showed not only the deepening of Anglican-Catholic relations since the Second Vatican Council, but also shared the conviction that caring for creation is a moral duty rooted in faith, unity and hope. So die fokus is baie sterk op die klimaatsverandering. Want dit is 'n mooi neutrale beginsel wat almal kan ondersteun daarso. Dit bring nie skeiding nie, dis 'n goeie ding daar, maar jy mis die hele punt van die godsdienst daar, baie, baie ernstig. Jong, om nou te gaan na 'n ander onderwerp hierso, en dit is nou die paus, ons kyk bietjie na die paus op die oomblik, sy besoek daar aan Turkye. Pope Leo visits mosque, remove shoes, calls for a Muslim state. Would it be nice if a Pope stood up for Christians instead of Muslims? Ja, hy staan op vir Muslims, en almal bevriend en onder hom hê daar. Instead, Pope Leo is following the footsteps of Pope Francis by refusing to discuss Christian genocide in Africa. Nou, daar is nie heeltemal waar nie, het Burg hierna het gesê dat hy het wel besorgdheid uitgespreek daaroor. While remaining obsessed with importing Muslims into Christian countries and creating a Muslim terrorist state inside Israel. Whom does that help? Certainly not Christians. Driving that point home, Pope Leo has been visiting Muslim countries that were once Christian. Pope Leo the 14th has made his first visit to a mosque since his election. While he removed his shoes as a sign of respect, he did not appear to pray. On Saturday, Leo went to the Blue Mosque in Istanbul, a 17th century place of worship considered an Ottoman-era architectural masterpiece, with turquoise ceramic tiles adorning its walls and dome.
Leo, accompanied by local Muslim leaders, walked through the mosque's courtyard and, after taking off his shoes, was shown around the interior in his white socks. The first American Pope, who is a keen Chicago White Sox baseball fan, recently joked that he always wears white socks. Ja. Asgentunka, a Mueslian, said Leo had been invited to pray during his visit. There was further confusion when the Vatican press office sent out a statement after the visit saying Leo had prayed at the mosque and that he had been welcomed by the head of Turkey's state-run religious body, despite neither event occurring. Ja, ek onthou, daar was 'n debat. Het hy gebid? Het hy nie gebid? Wat het eintlik gebeur daar? The Vatican later said the statement, which referred to Leo observing a brief moment of prayer, had been sent in error and taken from the booklet produced before the trip. Did he pray? Didn't he pray? More relevantly, did he mention the status of the Islamic hijacking of the Hagia Sophia? Pope Leo's Muslim handlers certainly knew the history of the Blue Mosque, which was built to appeal to Allah after their failure to capture Vienna. Thus Pope Leo? Past popes would have known Europe's history of conflicts with Islam. I'm skeptical he does. The irony hit harder when Pope Leo visited Lebanon, a formerly Christian state. Al die plekke was Christelike state gewees, daar is allemaal moslim geword. The Reverend Issam Ibrahim remembers when citrus orchards surrounded Mar Yusuf Maronite Church in the southern suburbs of the city, where generations of Catholic families celebrated baptism, first communions, confession and confirmations. Sure. Nou ja, daar is sy, besoek hy, probeer hy al die moslims onder sy vlerk kry daar. Hier is nou nog enige. Pope Leo calls for full communion among all believers and the rejection of all forms of fundamentalism and fanaticism. En hierso sien ons nou, ja, so staan hy prentjie saam met 'n klomp geestelike leiers daar, né? Pope Leo calls for full communion among all believers and a rejection of all forms of fundamentalism and fanaticism. In his recent appeal, Pope Leo calls for full communion among all religions and for the rejection of all forms of fundamentalism. At first glance, this may sound like a simple invitation to global unity, but it isn't. Daar is ook, sterk is ook dinge agter, nee, daar is ook 'n hidden agenda wat hulle daar wil doen. His own words make it clear that there will be no room for those who stand firmly on Scripture. Rome's vision of universal fraternity and its emerging global spiritual economic order will ultimately exclude faithful Christians. On November 28, 2025, the Vatican released the following statement from Pope Leo. The more we are reconciled, the more we Christians can be credible witnesses to the gospel of Jesus Christ, which is a proclamation of hope for all. Moreover, it is a message of peace and universal fraternity that transcends the boundaries of our communities and nations. Klink alles so mooi en goed, né? Klink baie goed. The desire for full communion among all believers in Jesus Christ is always accompanied by the search for fraternity among all human beings. There is a universal fraternity of men and women regardless of ethnicity, nationality, religion, or personal perspectives. Furthermore, we must strongly reject the use of religion for justifying war, violence, or any form of fundamentalism or fanaticism. Instead, the paths to follow are those of fraternal encounter, dialogue, and cooperation. En daar is allemaal uithalings uit die document van die katholieke daar, né? The Vatican defines unity in terms of universal fraternity, not in terms of biblical truth. The fraternity Pope Leo promotes is not grounded in the commandments of God or in the faith of Jesus, Revelation 14:12, but in a deliberate setting aside of doctrinal differences so Christianity can speak with a single ecumenical voice. En dis die hele punt, soos in nêrens word daar gesê dat die woord, die waarheid, is die fondasie van eenheid nie, verstaan? En dit is die hele punt, soos die Bybel vra vir eenheid, maar nie as gevolg van valsheid nie. So ons kan nie toegee en ingee en toelaat om eenheid te kry nie. Ons moet staan op waarheid en as gevolg van waarheid kan ons eenheid kry.
This is not inclusive because it will only include those who do not challenge the authority of Rome and those who do not expose their sins. The kind of worldly unity Rome wants cannot include people who warn others about this or who identify the papacy as the Antichrist. That is why he tells people to reject what he calls fundamentalism and fanaticism, which in Catholic teaching includes anyone who puts the Bible above church tradition. They lift up Christ as the only Savior, expose the dangers of false worship, and call people into relationship with a God that is built on obedience, faith, and trust. Ja, en die werklikheid is net dat die hervormers, jy kan gaan na Martin Luther, Calvin, al daardie het die pauslike stelsel beskou as die antichrist. Ja. Nou kyk as maar daardie self gaan oplees en kyk, ons het al vooruit gelees, so daardie is nou 'n vorm van fundamentalism, jy moet dit nie aanhoor. Wel, enige protestant, Ja, dit is wat jou voorvaders geglo het, dit is hoekom jy protesteer. maar baie mense glo dit nie meer vandag nie. Hulle weet nie wat hulle voorvaders geglo het, hulle protesteer nie meer nie. Sure. Ja. Hier is nou 'n interessante stukkie. En dit is nou, the Patriarch of Constantinople is asking more than Rome can give. En dit was nou met die besoek van die paus daar aan die Midde-Ooste, het hy baie nou saamgewerk met hierdie orthodoxe leier van die orthodoxe kerk daar, Patriarch of Constantinople. Nog interessant hierdie geskiedenis ook. When Pope Leo the 14th attended the Divine Liturgy, his presence beside ecumenical Patriarch Bartholomew reaffirmed Rome's commitment to Christian unity at a moment when secular governments in East and West are engaged in closed-door political conflict. During his homily, Patriarch Bartholomew emphasized the spiritual unity of the two churches while acknowledging the formidable theological barriers that continue to obstruct communion between the Eastern and Western Christian traditions. As successors of the two holy apostles, the founders of our respective churches, he said, referring to Peter and Andrew, we feel bound by ties of spiritual brotherhood. Kyk, dis interessant, die orthodoxe kerk beskou die apostel Andrew as hulle leier en die katholieke as apostel Peter. Petrus was die hoeksteen wat hulle nou sê. The two holy apostles invoked by the patriarch were Peter, who became the first pope, preached in Rome and was martyred there, making that city the center of the Western Church, and Andrew, whom Constantinople later claimed as its own founder by virtue of establishing the Diocese of Byzantium, which grew into a principal spiritual center of the Eastern Christian world. Voordat dit grootliks deur Islam oorgeneem is. The Patriarch also noted that we can only pray that issues such as philology and infallibility will be resolved so that differences in understanding may no longer serve as stumbling blocks to the communion of our churches. Addressing the packed cathedral, Pope Leo described the past 6 decades of dialogue as a path of reconciliation, peace, and growing communion. Jy weet, meer en meer almal kom saam, ne? And adding that cordial relationships are sustained through frequent contact, fraternal meetings, and encouraging theological dialogue. He reiterated that the pursuit of full communion remains one of the priorities of my ministry as Bishop of Rome. Full communion met almal, dit is die doel van die paus. Sure. Dit moet ons baie mooi verstaan daar. After the liturgy, the Pope and the Patriarch stepped into the balcony above the courtyard to bless the faithful who had gathered despite heavy rain. Among the hierarchs present was Patriarch Theodore II of Alexandria. Patriarch Bartholomew appeared at Pope Leo's side for nearly every major moment in the visit, from a meeting with the President Erdogan in Ankara to the commemorations at
Nicaea, and a mass celebrated for Turkey's Catholic communities. The lifting of the anathemas in 1965, once described as a spiritual spring, set in motion the theological work that continues through the Joint International Commission. Although progress has slowed amid internal divisions within Orthodoxy, both leaders signaled the resolve to sustain the dialogue. The Patriarch's homily, however, conveyed more than a call for unity. It suggested an expectation that Rome, rather than Constantinople, must make the decisive doctrinal concessions if communion is to be restored. By identifying the Filioque, the Catholic believed that the Holy Spirit proceeds from the Father and Son, rather than from the Father alone. And infallibility, the Catholic believed that the Pope is incapable of error in pronouncing dogma as stumbling blocks. For communion, his words read less like fraternal diplomacy and more like a measured challenge to the parameters of Catholic ecumenism. He points directly to the doctrines over which communion fractured, signaling a belief that responsibility for the rapture lies primarily with Rome. Laat ek nou oor lees. Hier is die groot verskilpunte, is dat die paus sê, he can talk with infallibility, ex cathedra, wat die Oosterse orthodoxe kerk nie aanvaar nie, en dan hierdie Filioque, the Catholic belief that the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son, rather than from the Father alone. Daar het hulle nog 'n groot verskil tussen die twee lande daar. Dan eindige Afison hy beklemtoon, hy sê, the core question is whether the Catholic Orthodox dialogue and progress without requiring either church to revise doctrines that form constitutive elements of apostolic and conciliar identity. So is kan nie saamgaan as jy verskillende dogma's het. En ek dink een van die grootste goed is dat hulle glo die paus kan nie 'n fout maak nie. Maar dit veral en is gekom aan die dogma wanneer hy nou dit is skrikwekkend om. Dit is 'n groot ding daar. Hier sit ons nou die World Council of Reformed Churches, né? WCRC, en hierdie is nou 'n paar jaar terug wat hierdie uitgekom het, maar dis 'n baie belangrike een en dis hoekom ons hom nou weer gaan lees. Sê WCRC joined declaration to overcome Reformation divisions. Jy weet, weer eens almal saamspeld, ons moet besef, hierdie ding wat gebeur, almal gaan saam, een wêreldkerk. Dis die pad waarheen almal op pad is. The World Communion of Reformed Churches has formally joined an ecumenical statement with Roman Catholics, Lutherans and Methodists aiming to overcome divisions between Protestants and Roman Catholics from the time of the Protestant Reformation. Die arme hervormers wat hulle dra hulle grafte om, as hulle sien wat nou gebeur. Hulle dra hulle grafte om, as hulle sien wat het gebeur. Hulle het hulle letterlik hulle lewe gegee. Ja. En vir die waarheid, vir die Bybel, wat in die Bybel staan. Dis erg. En nou word alles oorboord gegooi. Today is a historic day, said Jerry Pillay, president of the World Communion of Reformed Churches, at a ceremony on 5 July in the eastern German town of Wittenberg, where Martin Luther lived and worked. The documents we are signing today are significant and symbolic of the road we are to travel. Pillay was speaking as the WCRC, which groups more than 225 Protestant churches worldwide, formally associated itself with the Joint Declaration on the Doctrine of Justification, originally signed by the Lutheran World Federation and the Roman Catholic Church on 31 October 1999. En daar word dogma, word nou alles oor die hoof gesien daar, en allemaal is die dogma. En dit geleidelik gebeur, het nie eweskielik uit die bloute uit, jy so geleidelik stukkie vir stukkie, het so. Ja. Catholics and Lutherans stated that a consensus in basic truth exists between Lutherans and Catholics in regard to the theological controversy which was a major cause of the split in the Western Church in the 16th century, said Bishop Brian Farrell, a secretary of the Vatican's Pontifical Council for Promoting Christian Unity in the ceremony. The declaration stated the mutual condemnations pronounced by the two sides during the Reformation do not apply to the current teaching on justification. The congregation at Wittenberg's
Stadskirch Town Church broke into spontaneous applause as WCRC General Secretary Chris Ferguson and Catholic, Lutheran and Methodist representatives signed a statement confirming the WCRC's association with the joint declaration. Almal stem nou saam oor daardie teologie. Today we are not only signing a statement, we are building a church together, said the Reverend Naila Kassab from Lebanon in a sermon at a service in the Stadskirch where Luther used to preach. The ceremony is hom verskriklik nie as jy. Dit is ek wil amper sê godslastelik. In die kerk waar Luther was, Dis hom baie. nou word almal weer saamgesmel daarso. The ceremony took place in a year marking the 500th anniversary of Luther's denunciation of the church corruption in his 95 Theses, an event that helped set in motion the Reformation and centuries of division between Protestants and Catholics. Nou hulle sê hierso, set in motion, division, verstaan nie, asof dit nou 'n negatiewe ding is, dat hy het weggebreek en is 'n negatiewe ding. Hulle beskou, maar nou is wat is die die positiewe rede? ding, word nou beskou, almal saam is die Kom positiewe ons ding. kom maar terug gaan na mamma toe. En jy moet die dogma, wat die Bybel sê, maak nie meer saak nie, nee, eenheid en liefde is bo die waarheid. The present achievement and commitment are viewed by Catholics, Lutherans, Methodists, and Reformed as part of their pursuit of the full communion and common witness to the world, which is the will of Christ for all Christians, said WMC President Yong Chun Park. Pope Francis, in a message read by Bishop Farrell, described the ceremony as an eloquent sign of our commitment to walking together as brothers and sisters in Christ on a journey from conflict to communion, from division to reconciliation. Klink so mooi, né? Klink so mooi, almal nou saam en Maar eenheid gebaseer en op wat? Dis my vraag. baseer op Verstaan jy, want daar's 'n rede hoekom hierdie hele storie gebeur het. So om te kan terugkom, moet jy nou eenheid kry gebaseer op jy gee op jou dogma wat jy in glo. Ja, Jy gee so. op wat die protestante in geglo het. Jy gee op wat hulle voorop. Maar byvoorbeeld as jy nou eenheid wil, sê maar daar's mos nou twee partye, né? Ja. As jy by mekaar kom, dan moet die een moet nou erken, hy was verkeerd geweest. Maar dan die ander sê, okay, ek vergewe jou. Ja. So wie is die een wat nou erken het hy was verkeerd? Nee, niemand was verkeerd. During the service, the LWF and the WCRC also signed the Wittenberg Witness, pledging to strengthen cooperation and joint action. We commit ourselves to redouble our common effort to embody our unity together, resisting the forces of injustice and exclusion, said Martin Young, LWF General Secretary. At a service, there were prayers of repentance and lamentation for past divisions and wrongs, and commitments to work for unity and justice. Het klink alles wonderlik en goed. Ja. En daar het ons nou die foto van die vrou wat nou dit daar so mooi gesê het. The Reformation taught us accountability, said Kassab in a sermon. Wherever we are in the church, we are held accountable, said Kassab, who was ordained in March as the second female minister in the National Evangelical Synod of Syria and Lebanon. Today we are reminded of Luther's words from his pulpit. A religion that gives nothing, costs nothing, and suffers nothing, is worth nothing. Ai, Dit is vreeslik dat sy woorde nog gaan staan en bereik. dit is Dit is verskriklik. ai. All human beings are valuable in the eyes of God, no matter what their color or gender or race or passport, she said. Here I stand, a Middle Eastern woman in a pulpit of Luther, said Kassab, to spontaneous applause. If only Luther had imagined this could have been his 96th question to the church. Not why there is a woman in his pulpit, but why did it take so long? En nou maak dit van, nou gaan dit oor vrouens, dis die hele ander saak. Dit niks meer oor die Bybel te doen nie. The ceremony in Wittenberg took place during the WCRC General Council, which has brought about 1,000 participants to the eastern German city of Leipzig. WCRC groups more than 225 Protestant churches with a combined membership of about 80 million Christians in Congregational, Presbyterian, Reformed, United, Uniting, and Waldensian churches in over 100 countries. Its offices are in Hanover, Germany. Dis am vreeslik, nee. Wel, nou kan jy sien hoekom in ons land so baie van hulle saamwerk en saam gaan, maak nie saak of het nou moslim is of katholiek of die paus of wat ook al nie, die hele systeem, die hele gedagtegang is
saam en liefde, 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 eenheid, gebaseer op valsheid. ja. Nou, op daardie wyse woorde van jou moet ons eindig. Dankie kykers, ons sien die volgende week weer. Totsiens.